Nyuma y'ibitero bikomeye byakozwe n'abakomando ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, misile rutura zashegesha umujyi wa Kiyeve zisenya ibikorwa remezo bya gisirikare, ndetse Perezida Volodymyr Zelensky yamaze gusaba abaturage batuye muri uyu mujyi wa Kiyeve kwihisha mu mazu yo hasi. Ni nyuma y'uko impuruza zongeye kuvuza ubuduha mu mujyi wa Kiyeve wose. Hakaba hari ubwoba ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gutegura ikindi gitero rutura gishobora kuza kongera gusuka urufaya rw'amabombe kuri uyu mujyi wa Kiyeve. Indi mijyi yibasiwe na misile z'igisirikare cy'Uburusiya harimo umujyi wa Kharkiv, Odessa ndetse n'umujyi wa Lviv. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yatanze gasopo ku bihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igisirikare cya Ukraine. Putin yavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cyiteguye gutanga igisubizo gikomeye mu gihe igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba NATO baba bongeye gukora ibitero bikomeye mu duce tune twometswe ku gihugu cy'Uburusiya: Donetsk, Luhansk, Kherson ndetse na Zaporizhia. Putin yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya cyiteguye gutanga igisubizo cyihuse mu gihe igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba NATO baba bongeye kugerageza ibitero ibyo ari byo byose muri ibi bice by'Uburusiya. Ni nyuma y'uko nyakubahwa Perezida Vladimir Putin atangaje ko igisirikare cya Ukraine aricyo cyagize uruhare mu gitero gikomeye cyashenye ikiraro cya Crimea, igitero yise icy'iterabwoba. Bikaba byaratumye igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin gifata icyemezo gikomeye cyo kongera kurasa misile ziremereye ku murwa mukuru Kiyeve mu rwego rwo gutanga gasopo ikomeye ku nkozi z'ibibi z'uburengerazuba ndetse na Perezida Volodymyr Zelensky. Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yatangaje ko igisirikare cya Ukraine kiri gutegura ibitero bikomeye ku gihugu cya Belarus, aho yavuze ko abakomando bashinzwe ubutasi bagaragaje ko igihugu cya Ukraine kibifashijwemo na NATO ndetse n'ubumwe bw'Uburayi bari gutegura ibitero bikomeye kuri iki gihugu cya Belarus. Senateri w'Uburusiya yamaze gutangaza ko Uburusiya bwiteguye kuba bwarinda igihugu cya Belarus ku cyaba icyo ari cyo cyose. Akaba yamaze kuvuga ko ubwirinzi bukomeye bwa S-5000 bugomba gushyirwa ku mupaka w'igihugu cya Ukraine ndetse na Belarus mu rwego rwo gukingira misile zose zava mu gihugu cya Ukraine, ndetse avuga ko biteguye kubaha ubufasha bukomeye bw'intwaro ndetse n'abakomando kabuhariwe bafite ubumenyi ku ikoranabuhanga ry'intwaro z'Uburusiya. Uburusiya buratangaza ko bwamaze gushyiraho itsinda kabuhariwe rigomba guhita ryinjira mu gihugu cya Belarus mu rwego rwo gutoza abakomando ba Belarus ku ikoreshwa ry'intwaro z'igisirikare cy'Uburusiya zigomba guhita zoherezwa muri iki gihugu, nyuma y'amakuru akomeye yagaragazaga ko igisirikare cya Ukraine kiri gufashwa n'abasirikare ba NATO ndetse n'ab'ubumwe bw'Uburayi mu kuba bakora ibitero bikomeye ku gihugu cya Belarus. Kwa Perezida Alexander Lukashenko, inshuti magara ya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, yamufashije kuva ku itangiriro ubwo yatangizaga ibikorwa byihariye tariki 24 z'ukwa kabiri. Alexander Lukashenko yatanze abakomando bakomeye, intwaro ndetse n'inzira zinjira muri Ukraine. Ubutasi bwa Belarus buragaragaza ko igisirikare cya Ukraine cyamaze gutegura agatsiko k'iterabwoba kagomba kugaba ibitero bikomeye muri Belarus, ariko aka gatsiko kakaba gashyigikiwe n'igisirikare cya Ukraine ndetse n'uburengerazuba. Mu rwego rwo kurwanya ubutegetsi bwa Alexander Lukashenko, igisirikare cy'Uburusiya kikaba nacyo cyamaze kugaragaza ko kizashyigikira Perezida Alexander Lukashenko mu kurwanya abashaka guhirika ubutegetsi bwe. Uwahoze ari perezida w'Uburusiya akaba yungirije ukuriye akanama k'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya, Dmitry Medvedev, yavuze ko ibitero bikomeye byakozwe ku mujyi wa Kiyeve ari episode ya mbere. Igisirikare cy'Uburusiya giteganya ibindi bitero bikomeye cyane bigomba gushegesha umujyi wa Kiyeve. Abicishije ku rubuga rwe rwa Telegram, yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya cyakinnye episode ya mbere mu rwego rwo kwihorera nyuma y'ibitero bikomeye byakozwe n'igisirikare cya Ukraine kigasenya ikiraro cya Crimea. Ibi bitero byakozwe kuri iki kiraro byatumye ububiko butanu bwa peteroli bufatwa n'umuriro. Ububiko bugira muri 7 bwarakongotse ndetse na gari ya moshi irashya bikomeye. Twongeye kuba ikaze ku makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho tugaruka ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri. Nyuma y'umuburo w'igihe kirekire wa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin abuze ibihugu by'uburengerazuba guhagarika ibikorwa byabo byo gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine, umurwa mukuru wa Ukraine ukomeje kwibasirwa na misile z'igisirikare cy'Uburusiya ziri kwisuka nk'umuriro ku bikorwa byose bya gisirikare ndetse n'ibikorwa bya leta byose bicurirwamo imigambi yo kugaba ibitero ku bice ingabo z'igisirikare cy'Uburusiya ziri kugenzura. Ingabo z'Uburusiya ziri gukora ibitero bikomeye mu bice byose by'umujyi wa Ukraine. Kiyeve yose yahindutse umuriro kubera imvura y'amamisile ari kwisuka ku mujyi wa Kiyeve. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin amaze gutegeka abakomando be bari ku kibuga cy'imirwano gukora ibishoboka byose bagaca intege igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba NATO bari guhangana bikomeye n'amamisile y'igisirikare cy'Uburusiya. Misile rutura z'igisirikare cy'Uburusiya zamaze gusandaza ubwirinzi bwa misile bwafashaga igisirikare cya Ukraine mu rwego rwo kurinda umujyi misile z'igisirikare cy'Uburusiya.
Igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere gikomeje gukora ibitero rutura gikoresheje indege za MiG-35 ndetse na Su-35 zikaba ziri gukora akazi gakomeye zigasenya ibikorwa bikomeye by'igisirikare. Ikigo cya gisirikare kibarizwa mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Kiyeve kibarizwamo umubare munini w'abacancuro ba NATO ndetse n'ibikoresho byinshi by'uburengerazuba. Ikigo gitangirwamo imyitozo ya gisirikare ku bakomando ba Ukraine bashinzwe umutekano wa Perezida Volodymyr Zelensky ndetse no kurinda umujyi wa Kiyeve. Iki kigo kikaba gitorezwamo n'abapilote batwara indege kabuhariwe ziva mu bihugu by'uburengerazuba, kikaba cyakozweho ibitero bikomeye n'ingabo za nyakwa Perezida Vladimir Putin zikoresheje indege rutura za MiG-35 ndetse na Su-57. Perezida Volodymyr Zelensky mu ijambo rikomeye yafashe ahagaze imbere ya perezidansi yasabye abaturage b'igihugu cya Ukraine kwihisha mu mazu yo hasi kubera ko misile z'igisirikare cy'Uburusiya ziri kwisuka ku mazu butitsa. Misile ziremere zikomeje kwisuka ku mujyi wa Kiyeve nyuma yuko abakomando ba nyakwa Perezida Vladimir Putin bahawe itegeko ryo guca agasuzuguro k'ibihugu by'uburengerazuba. Inshuti zikomezanya kwa Perezida Vladimir Putin, Iran, Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bihugu byose bishyigikiye nyakwa Perezida Vladimir Putin bikaba byamaze kugaragaza ko bishyigikiye nyakwa Perezida Vladimir Putin. Mu makuru akomeye dukesha igitangazamakuru Belarus Dipartize kiravuga ko muri misile zashegesha bikomeye umujyi wa Kiev harimo misile zatanzwe n'igisirikare cya Iran, misile ziremere zasekuye amazu maremare mu mujyi wa Kiev agahita ajya hasi yose. Igisirikare cy'Ubushinwa nacyo cyamaze gutanga inkunga yacyo. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba cyamaze kwemeza ko cyamaze kwakira bimwe mu bikoresho bikomeye byaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihe ku rundi ruhande abarwanyi kabuhariwe bavuye muri Korea y'Amajyaruguru kwa Perezida Kim Jong-un bari kurwana bikomeye ku kibuga cy'imirwano, aho bari gufatanya n'ingabo za General Ramadani Kadyrov z'Abaceceni mu rwego rwo guhashya inkozi z'ibibi z'uburengerazuba. Perezida Vladimir Putin yongeye gusaba ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika ibikorwa byabo bakareka gukomeza gukoresha igikoresho Perezida Volodymyr Zelensky, ubundi bakagana inzira y'ibiganiro. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango wa NATO byaba bikomeje kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine, igisirikare cy'Uburusiya kigomba guhita cyongera ibitero bikomeye ku murwa mukuru Kiev. Hari ibitangazamakuru bikomeye bivuga ko bifite amakuru akomeye y'ubutasi ava mu gisirikare cy'Uburusiya agaragaza ko igisirikare cy'Uburusiya gifite umugambi wo guhita cyinjira muri Kiev kigakuraho Perezida Volodymyr Zelensky agasimbuzwa umuyobozi w'ingabo mu gihugu cya Ukraine General Valery Zaruzhin akaba ari uyobora iki gihugu cya Ukraine. Ibitero by'Uburusiya ku mujyi wa Kiev byongeye gusaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango wa NATO bikomeje gukoresha igikoresho Perezida Volodymyr Zelensky nyuma y'uko nyakwa Perezida Vladimir Putin akoze ibyo uburengerazuba butari bwiteze.